Hadin ka jing ailat bat ka jing pensting bat lakham penduna ya ki jing perking ha ka baidei bat ka jing but ya ki kendon na ka benta ban yada ya ka jing pang coronavirus kene ka jing pang sachasin kalawan pur biang hapo ka distrik Ribhoi. Ha ka ba na ka liang jong i deputy commissioner ka Ribhoi distrik ikong RM Kurba ila kentu ya baro ki pajba ba ki dei ban but renti biang sachasin ya ki kendon ki balabu na ka benta ban yada na ka jing pur jong ka jing pang coronavirus. Ilai thu ru bahadu menta hari Ribhoi distrik ha ka jing shim ya kitas ki basan pe hundru teli menta ka sengi ha market kompleks nongpo lalap ba wei na pedeng kite ki bala tes udon ya kene ka jing pang coronavirus. Ila ong ru ba onbu da ka kuna ka ba 1000 tengka ya kino ki ba penkhen ya ki kendon ki bala bu ha ka bai dei bat ka jing yada na kene ka jing pang. Shushu ila ong ru ba on perking ya ki jing ilum pai ba kuntup ru ya gi yang mane syakri blai. Direpekan ke bawah. Kini kalau macam kena kebencian orang Islam, but ni last month when one time but when batai yang pensai yang hati macam semua macam batai Ribhoi, nama kila start one yang kini cases yang COVID apa ke Ribhoi, kio ini berkata ke number Ribhoi kena 0.0, mereka mentau dia kalau enam kio man kesini kena enam kio. Tetapi kita concern begini kalau apa depipe pada hari India berlalu umbalang tentang sendiri kita makan lagi active case, no? So kini kapan iba kini ke scene ke jing spread jumpa kamu come step nama baru ki kam ki jam ki lapli kayak ki yang lapli kemudian cukup polong dan so possibility naga jing ki wa case kan nang la kan come step ta sin te ha ka be debit kan ni nak yang ta jong ke district administration ka semua dewan ong ba ni kan tu sa shi sin pat ye ki no jong shong ba ken semua ha ban lek dia na sya betu ka protocol ka bangi ju ye bu ka bangi ni deng na ka jong ka mas but kum ju ka to frequent hand wash ki practice ka bangi la ju meden ha ki te ka te snem ka la ne ni beteng biang mentang yang sedang biang kum ka jing pen tip root ni mapa kum menegas ni hati bangila dan ke review at state level nilai yo ka jing betha ba mentai ki bang deng mas kan dan ka fine ba 1000 de ye kan ni ka order ni shem jing ang ni hari boy kan dia nama ba ki bon hi ki de ki rap ki an kipen i jing te ha be de ni kum ka exercise but kum ka jing ban pin smooth ho e ka jing corridor jing de mas meneng la le e ka ni ka surprise checking ro apo yo no fo ban ni kisam kum dre li ki case ni yo ban shim test iwe test positive so ka ni ka no hayo te pila ban smooth ho ka jing long concern ke jing intervention kia ninde ban kini ki datang ha shisni ni de mane man tip la ni le shu mi kini ki test kala ban nang kambo chu de dakan ni ka exercise jung ni mane ka shulong ka jing hi kai ya pharo smo ba ka jing ka du ka nam so ha ban dengi ki mas ban ya kan nam kala jing ya da namar babon hi ki babon hi pat yo ya ka vaccine mo ha ka be de ka vaccine pada ni penseluri ki dibula substance nam shening bikin semua haban le but shening to ka vaccine nama bakal ka we ka la jinyata but kumbangi on mentang idon ha kata ka public health emergency ha ka undi kan state ni ha ka region ni tikala jinyata ka be bangi menta ka jing attack ye ki kena menakan ni idan last week ibayam apa district jung to live Krasnan so mungkin ni aka ni pa ban ya dam kat bala kan kawena katahi nilai mat last year nilai nak ban te la kami kan ni ka covid hakari kan ka district jung kan nombe na kata ngi follow dan ni boot itu protokol de la dan ni shimkia kan ni in dan problem no nama ba ke problem problem kalau ada ni bon pelat ki cases ki facility hak district jumi in lah kan dia no de na ta kata ada dan ki case ki bade ke kategori C but D
ngidon tak actually ventilator hapo civil hospital but kunju ru ki kamera ban penthia isolation ru gitu long serious ru ngidon tang pendia tali tang pratali ki smobha ban shim khai ka tang de pangi ni shu ong ni ka ni ban ni kwa ep ni shu kan tu ep namar ba klam kanong rim kalong kata namar ba facility duna district wadah ka state hi berpawi nata kadang midon kam ban ke kya ban shim kya la de shim ke yang san macam karena shwa ban ken tu ban ya ki rang ba shna kumang ile trekam hakan mega snem ke badali ye trina baki covid committee hakishna ki thau te hakatu ru ni kerang CCMC mo te kan ni CCMC ni ra request mentan la thwa chiting la pil bakin activate yang ki but hagar kom teka mentam di ban kham shnong ne ban care ding ne care maun em ka request ni kalong ba lada ki wan ki brio hashnong athaw wan khai in small ha ban pani ki tu certificate testing certificate kata kalong ye ki bawan na north eastern state ni petang karat test ki rapid antigen test bagi kita ki bawan na Sabah jongi ni mainland mana Delhi na Maharashtra na Chennai na kene kita di state pada ia kata ki deman pan be dak PCR report telada ni hapo district ni la ban le ya kan ni la te la kam ya kan ni ko kan ni klam mo ya kan ni ko nanta kada nanta sini ni kalau ni ngajeng kan pek bah Vishnu ni thau ki dri bawan ki bale tahi katahi lada ni long ki belong vigilant ko ba padeng ban pek benya pek ngor la ban te kam kan ni ka jempang no ni la pen activate biang ye katul ka BMC ru behavior management committee hakishna ki thau kin small haban pek ki Malaysia school ki khna bashong yo kini bashong yo komentas ni yo ibon tingi request ki komisyon ni don kini kijan kumbalong kini kijan asimus gitu pi itu balong gam sabali seni sabai jongi don kun gitu dikin semua bahan dakim tengin mas te ada gam cha nama kelong cotton kila ban at least ya ta dan ni mask kalaan protect ini nama naka umbia bani don naka aka ladang ni don ka virus kala ban sit cheki bai ban kani kade ka bai kala jinga ta ka te la kan no hitu ibri but kumani bala de ka ni ka vaccine pada ni la penting halade ni ka lada dulu ni la ban omba kani ka reduce ya ka severity dan ka penduna ya ka jing hitam mo ikitu ki bala yo vaccine ngam omba kitu yo vaccine kinum ada ki yo contact yo virus kinum omba kin light at all melong severity ka jing ma ka jing long ka ki ong ki doktor kata ka jing pencitong ya kemet jong itu ibayo akan kampen duna ya kata hin wa ban ben dik ben ba ban so ha ban kit kya ban chim kya kan condition